Hadin bagi Executive Committee jong ka KHADC, kalashim ya karai benom syasyu ya kejingot kilo ya kimarap, hayudu hakastap jong ka khatway tarik ucamang, kibor ka KHADC ringkat kejingasan ranlang, kahima meliam, kilahyarhi dalade syayau dilang, ban pensngut hu bat ya keran bat kinong kayi jhur, bat ya kinong rap, ringkat kejing betha bat kinomde bandon syu kejingot kilo, henry tang ban syuthau ya kiberni bat ya kikriya, andaladap ban se ya kimar. Habakaran berkilat pathai kubor hadin kecing net jurip ke executive member ke Kongres Mary Kharpuri ke badai khmi ya ke yau kalau ong baka hima meliam kala penmi ya ke hukum na du usnam araja khat khandai bandom sya ban ot kilo ya ki marap bat kala kentu ya ki nong rap bat ki nong khayi bakin ya trailang khnang baka numdon ke jing du nong na baro arliang bat kan numdon ke jing ujor syu nang ne syakmat bat omdei tang ha ke yau du Henry wat syakiwe ki yau ki badang hap ha ke jing pet jong ka district council. Kejingwan kejongi naga council ringkat bagi IM kejongi yang tidak po KCDC I barang kensai I beri IM in charge ka street I ba tabor in charge ka council building aga jo kapor I ba jambor war in charge ka ilaka I kejingwan kejongi hangi kadi halor ka kejing wot kinong rep mo adin ka bangi la adep yashong ka meeting ka bamilin kasni di kaladon karai na barok kiliang kabangin wan hida lagi hakas spot ban UI kata kejinge kabagi ta kilong rap kima hang bay berkot kilo di nilai adap ya penbe apa yang kilong rap kinong kayi bagi dia bendon kejinge sungtu jimut ba kinong rap ru kiri ben sungtu apa ki ai kimar ki jongki chi kinong kayi ba kinong kayi ru kinum mo yapja di hang jo kapor kinong rap ru bakim de ban donong di ndai jingsha kaladon lupa ka order na ka office ka jong ka hima melim na du arajar khandai kabla penmi na ka office ka jong hima melim balakhang ya ka kilo ndai pat kin thau tang ya kikriya bat hi borni di hangta bakin sala ban thiet ki mar ki jong ki amdei shu ban chu ot lam sam de kinto na convince kem bakani ka jingwan ka jongi ha kani kasngi tanong ka basay so but nakaliang ka jongi ru mikirpat ret ya kinong rep but haga jo ka poru ya kinong khayi ka bakin ya trailang ka jing sutu namar ba pi nakapor siya kapor kinawan ki jing ujor haba khado sya kano kahima melim sya kano ka district council te kan pau shairu shabar kumbangi ngimle ye kata kadi kaway ka ba ngiru ngi kwa banay ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi susong kalanti ka ba ngimdon ka taga jing smokya nday ka ba ngi smokya nang taga daw bangi sawan nday ba ang bangi one mentaro banong let's say basuan na benta ka no daw nday baro siya katung ila free ka kam namar ka kam la ka kam ban let's say mo ka basuan siya madan madia ka bansuya kumni nakapor siya kapor kami kamlong hiru bangi rungin chuan mar bangi rungi bon kami ngingit kem bahapo ka jingpet jingmi jong ka hima melim hi bangingit kem banang ni syakmat kanum dan syukanu ka jingujor si hadin bengilayo ya komplain nak liang ipai ta nong rep ha ka biadai ba ke jing sya ot kilo po yudo tingi sneu ban ong ba ne ga singi layo ban wan jurip lagi ke jong ikman ban yu ya kata bat ni layo ru ya kaban ya interact bati nong rep haringkat bagi nong di banang ne syakmat kam de su bandon kaji wat kilo bat ya kane ngin pentroi kam habaro kawe ka jurisdiction jongka district council bat kat ba ompat yo ya asen no gubernur nagaliang ke executive committee jongka hasihil atarmat district council ngin sapenmi ya executive order bakane kijing ot kilo amdei tang hapo ukur usam jo ke hima melim kan rekan dei bet haboro oika sidilore baro jurisdiction joka council I mentaka singi balai banyuan beang ngi wan beang la ban ongno hajumi ka kantin ko baki ong tang sulai kinong chek ke kamot ki la ya song beang jadi halori taima mentangi layo de ya kaban lek dibisit biang ban pait la kadang don na
But kung bakalong, pila yung ili jong tikman, ngila yung belajar nearly 10% kemud kim donsi. Nga try piakan mau, last week, hakapor bingyawan kemud ginong di madan kibun. But kung bakalong matangi yung iba, pila siyong di hasli kijong ni. MUI kata, way atli kidukan da kababurom, nang ban umpun suba kelayu pajba, nakaliang jongi ngila instruct ik enforcement bagi day ban pa weng no mardori. Pat day taman tangas ni, kane ka rutin kane ka checking kanang yaj nakapor. Pat kan day tang hapo yung doon ay habaro ka way hika, putu sam joka hasil atarmos district pension.